Comment vas-tu? Comment vas-tu? څنګه یاست؟ Bien merci. Bien merci. ښه یم مننه. Tu es des frères et sœurs. Tu es des frères et sœurs. ته ورونه او خویندې لرې؟ چې دلته تاسې کولی شئ خپل معلومات ورکړئ چې څو خویندې او څو ورونه لرئ یا نه لرئ. مثلا oui, j'ai deux frères et une sœur. Oui, j'ai deux frères et une sœur. Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? نن هوا څنګه ده؟ Il pleut aujourd'hui. Il pleut aujourd'hui. نن باران ده. Quel métier aimes-tu? Quel métier aimes-tu? ستا کوم شغل یا کوم کسب خوښیږي؟ J'aime le football. J'aime le football. زما فوتبال خوښیږي. Quel métier tu n'aimes pas? Quel métier tu n'aimes pas? تا کوم کار یا کومه دنده نه خوښیږي؟ Je n'aime pas de danser. Je n'aime pas de danser. زما دانس نه خوښیږي. زما نڅا نه خوښیږي. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? ساعت څو دی؟ Il est maintenant 12 heures. Il est maintenant 12 heures. اوس 2 بجې دي. Quelle langue parles-tu? Quelle langue parles-tu? ته په کومه ژبه خبرې کوې؟ Je parle pashto et dari. Je parle pashto et dari. زه په پښتو او دری خبرې کوم. Avec qui vis-tu? Avec qui vis-tu? ته له چا سره ژوند کوې؟ Je vis seul ici. Je vis seul ici. زه دلته یوازې ژوند کوم. C'est quand ton anniversaire? C'est quand ton anniversaire? ستا کلیزه کله ده؟ 1er novembre. چې دلته تاسو کولی شئ خپله د کلیزې وخت ورته ووایاست. مثلا 1er novembre. 1er novembre. د نومبر په لومړۍ نیټه. Es-tu allemande? Es-tu allemande? آیا ته المانه یې یا ته جرمنه یې؟ Non, je suis afghan. Non, je suis afghan. نه زه افغان یم.